Okay, hi everyone, my name's Kate. This time I promised to make this video where I challenge myself and speak my 5 languages. Let me start with English. It's an internationally recognized language. Basically, knowing English is like breathing nowadays, so my real advice, if you would like to open all the doors in your life, English is a must. I myself studied in American University in Kazakhstan, where all the subjects were taught in English, and I'm thankful for the fact I can use this language in my daily work. И дальше, пожалуй, я продолжу на русском языке, который является моим родным языком. И есть очень интересный факт обо мне. Я не училась в русской школе и умудрилась написать книгу на русском языке. Как так получилось? Спасибо большое родителям, которые очень сильно хотели, чтобы мы выучили родной язык страны, в которой мы родились. А родилась я в Казахстане. Сондықтан қазақша жалғастырайын. Мен өзім Қызылорда қаласында туып өстім. Заманында ата-анам мені қазақ түрік қыздар лицейінде оқытқан. Сол жерде әрине бүкіл тілдерді үйреніп шықтым. Мамандығым психолог, бизнес-коуч болғандықтан әрине қазақ тілді қолданып жүрмін. Бүгінгі таңда түрлі жеке және мемлекет компаниялармен жұмыс істеймін. Ve ondan sonra Türkçe'ye geçiyorum. Sürpriz! Türkçe benim en sevdiğim dillerden biri. Aslında bu zamanlar pek çok konuşmuyorum, kullanmıyorum. Yani tüm arkadaşlar İstanbul'da, Bursa'da kalmışlar. Selamlar size. Onlarla sadece ara sıra konuşuyorum. Ama unutmamak için Türk dizi açıyorum. Kemal, Nihan. Türk şarkı dinliyorum. Benim en sevdiğim şarkıcı Sıla. Kendim de şarkı söylemeye çalışıyorum. Sen dağlar dağlar, gelinler oynar oynar, sabırsız kalbin bir tek aşkıma isyankar. Bonjour, je m'appelle Catherine, j'habite à Almaty. Je parle un peu français parce que je travaille à une internationale entreprise. J'ai dû apprendre le français car je conseille des dirigeants sur le continent africain. That's it from my side. I still continue to learn French and I hope that I will learn Portuguese one day. I strongly recommend you to learn languages and become world citizen.